Kerpang ya Father Carlinus Macau, Spiritual Director Jumpi, Ibalakot yang ngabajan lang mentagasir kada pi. Aku boleh kerpang ya baru di Padal, tentu Father Parisus, Father Pius, Father Hieronymus, Father Lawrence, dari dua di Padal, kita alih pai, iki berdar sister, ketika katekis kira babalang, di Dr. Celestin Lindo, Emily Jungi, balik kiwi-kiwi pinong tray balang, bedo lang ini. To gini ayo dami ubri trakan ra nakamtahan kasi. Ngatray ni day bansong nadu kadonot kam tamapi kilong kami kentay. Balay nga ong kumni. Namapi kilong kibadan ko. Idan bun kiri, idan bun ki jaiban riu, dan bun kiniam haga perthai haga bagikan thai kimyola banle ko balai mapi baraki buram kumni bani kedulang kumni bani pajba kimyola tang kisenran rasa hari phi amdan bakhang amdan ba ujor api kedulang kumni namas kadau ketika jinlai ut jinai jumu play dan tajuki tunggu semua ulang amta dikasih kami ay kublay kalau bikin hey baro ay mu kublay tapi hap tilang kali keluar baro balai tentang ni perkat ba ikan hey tentang bisa nyobeng ikan hey bisa usarut ikan hey lasi kampo kerdan balik senrang terutama terni hakui kiri jadi perkai balai namar keperkai kapet jepi, kabisar jepi, kapenrat jepi, katkum uding kot juga, katkum ka standar ke partai. Namun kedah ke partai, kakmat ke partai, pikikan thai pilong ki balordi, pilong ki babun ketir, pilong ki bahasa makor, pilong ki basubani jalani, pilong ki dong simat, pilong ki simlai dia, pilong ki dong pensoy, macam tak terter ke partai kan wah ini Henry ngaon hangni ida putra di Yesus ublay Ahmad ublay tim long punta dalele horkit horda nagai chithi jung Petrus upo ubanengkong utho si Kristan baca ki kentei uang kumni chithi bankong jung Petrus kalnong kabalai khot kabaan uang kin supet ye kajeng khut
Kajingting puram balik akor jingim jumpi. Kata ka bakila. Kibriyo kan pet, kapatay kan pet, ya kajingko jumpi. Ya kajingting puram jumpi yo play. Balik akor jumpi man lagasi. Kata. Petros kumupo uyaro yaki. Cucu uang haga dekat ke basau uang karyam jumpi kalong ke akor balik juga dulu jumpi. Na karyam ba internet jumpi kapan iya akor kejikoy kejing soba kejing internet ke dulu jumpi uang Petrus. Kabadai kejing bahabriu bam kala juga mensim kabajai jai berkuasida. Upalo so kho asau Bishop Timotheus Stephen Kong juga lenong bahar dekat ke bapra ter. Upalo so kho hanne ukran Jepang kakor jikikan tei lagi pulih. Da kejing im don akor kejing ngai kejing ie kejing khoi bat kejing ai ne how play kata ka berlagi yeti kata ka banyarat yeti kata ka banai bi kerdan kom ki kan thei kom kelong kbi uji suru ya katukan thei kebalap bala wala akhbat jingu ban ong bakade ke baklim nawapet ya ka mauru ong kokong ngaru ngampen rem yeti Yohanes prakatwe ngaru ngampen rem yeti ublay umpen rem yangi wala nilong kuno kebang kanabanan nustep ublay jupen rem yangi ublay yama perbor yangi uai ni kerdan nabar ngi lo paju inong bodu yangi lapen kuwapin sobar baga batisma bapur kumta katiyo ublay hi kampen rem ublay umpet ya kabasaba hari ublay upay ya kapasapo kada nuod jongi siti ka kitaban ko nu Samuel kalau nama khatriu khaban nyo iway Samuel khatriu nyo utray upay ya kada nuod upay ya kada nuod jongi baro nama kata para banyak biik kamtama pi kan thei kelong kami wat sya yalam bakla da kapathei ayu kibri kan ong ya pi ne kan tho ya pi mereka kum kamon jung bleken Roman KRR kata aku akan baca di katukan ini Nakajisongo yo play, bata kamensim ke baso sarong, harengkat ipa mensim hane, nga declare baka annual meet ke bapra, jong ke zone 7 jong di senglong kami kelapoy habakut.